Isilo sa Johnny part 3. Vaka kutwa ngate dijembuliso rini niri isilo sa Johnny part 3. Bana saka bakas kutwa haino Johnny yo ani wasukula kumana hosi masakisi afama kahlena dynamic voice ijamfundisi ilo kusela kucinza mathangana nomulahala Johnny hal ito mathangana kusema phomeketa kahle utwa baku haino Johnny mane haino Johnny mane haino Johnny ibona bakabakwa kunene sete kirikali reta kunene utwa baku yo baku haino Johnny mane sema kuhosha wasuna kutikisa choko aku malume mirini diri haino Johnny mane ilo kuse wasi matakiti jikele kasha mtsumbeni wutoku wani miela nyana hito maripa baku yema kuhana kutikitele mana seti ito shitwa na wena ku diri haino Johnny mane no anino kusanishunaba nini nikakupela kona flip vatatino machangano vatasaka machangano vatatino machangano vatasaka machangano vatatino machangano vatasaka machangano ino kusanishikitela dynamic voice sehotsi matsakisi ivona tikachivisa mavoko Johnny part 3. Vaka kutwa ngate dijembuliso rini niri isilo sa Johnny part 3. Bana saka bakas kutwa haino Johnny mane inga kuna shubana na mutitafere nomu nokusai kume mawasati ito basungula kuchina batakutagwa babuyo mande haino Johnny mane ita wana kulira manyatela diri imikala za kupomba iti kolidi bana bakasi saka yema tatu lishla ini mara yowe